phi tầm tàu cái Sandra, nilai busuk nih tadi. Full. Busuk liter 13. Pun background nonton nawang background. Betul dong nggak bay. Gari double road tuh no. Enak sih ngomongnya dong. Gede kayak kono kedatan sih kamu. Korai. Apa cái đó? Tên. Thì có xin nhân tổng xin boy cái tam cho số. Sao lại boy tam cho na? Boy cái sana ấy. Boy có phần tôi cái đấy. Tôi sang ra khỏi con. Tôi sang ra có sáng ra nó. Cái gì? Cái đấy tổng nữa. Cái sao đấy khách nữa. Yang masa lakukan đấy con. Bukan mana aja sih. Ini location. Sama crossover-nya bagai ke 1 hour 18 minute nang này. So trong 18 minute. So trong carefully kaham cái ama ko sebenarnya thăm này. Ini dapur record lagi. Bukan, betul. Saya asal cakap. No berapa sih boleh? Bentar saja. Nomor betul. Nomor belum pernah kelihatan. Berlain dijak ini ke. Segera kita rest nah lagi ya. Bismillah roja baik ya. Yang masa lama location itu dong. Apa kan nama kau sudah lama sih. Ini adalah nomor kursi pajak. Udah, lanjut sana lanjut. Kan oh, jadi kita sama kan soalnya, mau sama ta, dombonin lain dong naik, jadi kita nuk kah, lama sampai ke saudara, apa dombon itu ini fine ya sekarang, nah itu nih nono, sentau fine.
Terus baru masuk ke sana. Kau pernah makan? Hah? Kau pernah makan? Tolong sampai deh. Ini kurang musik kena dong sampai deh tolong. Kono net India Idol. Makin dah apa? Net India Idol. Net India Idol. Kontinu kono. Kontinu tu plan lagi tu. Second time. Ini mana boleh bos second time dah. Tunggu nak settle cari datang lagi. Datang lagi tunggu nanti. Besok location naik thong. Kalau kami tunggu.